Oni su, znači, želeli ne samo da zauzmu teritoriju, već i biološko istrebljenje Srba sa Balkana. Nalazimo se u Prokuplju, kraju koji je veoma bogat istorijom od preistorijskog doba do novih vremena i sada ćemo da vidimo šta se tu zapravo dešavalo. Što se tiče Prvog svjetskog rata, zato što je u tom periodu bugarsko stanovništvo najavilo regrutaciju stanovništva od 14 do 40 godina na rat, to jest za rat na Solunskom frontu, i tada je došlo do sukoba između tih regrutnih komisija i srpskog naroda. Zabranili su da se novorođenoj deci daju srpska imena, iz prezimena da se izbaci ić, a ubaci ov ili ev. Zabranili su da se štampaju knjige na srpskom jeziku, da se na radnjama ispisuje na srpskom jeziku. Zabranili su sva javna okupljanja, znači sve ono gdje je mogu srpski jezik i kultura da se promoviše, sve je bilo zabranjeno. I dolazi do podizanja ustanka koji je počeo u Kuršumliji i trajao je nekih mesec dana, znači od polovine marta do polovine aprila meseca. Kada je to vrhovna vlast čula, znači, za podizanje ustanka, oni su poslali Kostu Pećanca i Kostu Vojinovića da podrže taj ustanak, tako da su oni bili vođe ustanka. Ovo dole su fotografije vođe ustanka, u sredini je ustanička zastava originalna iz 1917. godine. Na onim tamo fotografijama su sveštenici koji su ubijeni ili odvođeni, tako da su dovođeni iz Bugarske njihovi sveštenici i vršili bogosluženje na njihovom jeziku. Ustanak je, rekla sam, već trajao mesec dana, u početku je bio veoma uspešan, tako da se proširio i na druge teritorije. Ona tamo Graon Boje je bila oslobođena teritorija od Bugara, znači bio je proširen ne samo na Toplički kraj, već i na Medveđu, Lebane, Vlasotince, na Sokobanjski okrug, na Leskovački okrug, i teritorija slobodna od okupatora je bila nekih 80 km u prečniku i nazvana je komitska država, znači država bez okupatora, bez Bugara. Nažalost, Bugari su ubrzo dobili pomoć Austro-Ugaraca. Bilo je lako ugušiti ustanak zato što je narod bio gladan, iznemogao, njih 13.000 su ratovali protiv njih, kojih je bilo 60.000, tako da u gušenju ustanka je ubijeno preko 25.000 ljudi, a popaljeno preko 50.000 kuća i objekta. Ovo su fotografije, znači, njihovih zlodela, masakrirane porodice, silovane žene, ubijeni, deca bez roditelja. Ovo su ovamo žene koje su tukli sve dok nisu im polomili nogu, ona gore žena je izbodena u stomaku, je bila trudna. Ovo ovde je Kosta Pećanca, njegovo oružje, torbica i njegov dnevnik. Da li se lokalnom stanovništvu ovde sada promenio odnos prema Bugarima, kako ih sad gledaju? Ne, ali dalje ne vole. Pa, iskreno rečeno, ko zna istoriju, verovatno da, ali mislim da ljude ne zanima mnogo. A kad bi opet udarili? Pa, onda da. Mučki i sleđe. Pa i u Drugom svetskom ratu su isto Bugari u ovim krajevima bili mnogo gori, tako da stanovništvo starije mnogo više pamti i tako da ga ne voli, ali ovi mlađi pretpostavljam da ne znaju mnogo o tome, pa nije bitno. Znači treba dići svest. Da.